Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Sedmen Gaming Niša. Danas ću vam pokazati kako se pravi lift u Minecraftu. Dobro ste čuli, lift. Bez moda, znači pravi se, vidite tamo sam ja nešto pravio. Treba će vam daske ili bilo šta što vi izaberete. Ali da može na njega da se stavlja merdevine i preko njega poslije ćemo da stavljamo, vidjet ćete, prugu. Ja ću da uzmem drvo, pruga, rudarska kolica i merdevine. Evo kako se pravi. Izdignete ovako u visinu 4 bloka, na trećem bloku stavite merdevine, a sad ovdje sa strane još po 1 i prema vama 3. Sad ovdje na tom bloku stavite prugu, preko njih rudarska kolica, dođete ispod i to porušite. I vidite sad su kolica upala unutra. To vam je kao neki lift kroz gradu koji tako ide na gore. Sad vi možete više puta to da radite tako. Ja ću za 2 smart sprata. Lift je prost da se pravi, znači mnogo dobar. Ja ću ga napraviti još jedno. Vidjet ćete posle kako se penjamo. Ovdje stavite to, tu. Evo da kupim ovo da nam ne smeta posle. Kako se penjete? Pa lepo. Stanete ovdje, gledate na gore i držite desni klik. Vidite, ja sam zaboravio gore da porušim ovo. Greška. Znači dođete ovdje i penjete se gore. Eto, kako izlazite, pa lepo. Znači, malo je teško da se izađe, nekad uspete, nekad ne možete, znači kliknete shift, kao kad se lazite sa konja ili sa kolica i onda skačete da biste izašli, a sad kako se spuštate? Samo uđete do i automatski do. Vidite, prosto, baš je dobra mašina. Možete vi to da stavljate kad pravite zgradu, neko tako moderni grad, ili kad skinete neku mapu, pa onda za grad dodate pored lift, tako da se penjete i baš je lepo. To je bilo to za ovu epizodu. Znači, nadam se da vam se svidjelo. Možete da mi napišete u komentar kakve epizode želite da pravim, šta mogu da dodam. I to je bilo to. Ćao!